Assalamu alaikum. Hurmatlı işkerlikte onun görücüleri, cana kattalıcıları. Kandaysızlar, amansızlar ve buğanlar bugün daha bir kontent obzor tartıp atkan uçurum. Ertemenen ki cemin cep küçük öğrenin 10'dağı şotların cep жатқан uçur tuğanlar. Köpten beri çıkar ele gelem. Hazır bir çıkarıp koyayım deyip tartıp atkan uçurum tuğanlar. Tuzların geçe dağı salıp şu kançalık tuz yegen sayın denesi şiiralar boşaşıp su içkenge dağı жақсы tuğanlar. Muna жерге чейин 15 baş çoğun bukalar kalgan tuğanlar. Bundan dağı 48 min, 50 minden alganlardı satıp orada da onanday 6 aylık, 7 aylık torpaklardan at kepaylagan uçuruz. 3 cuma olup kalmış. 1 ay bolulekte. Birden bir 7-8 baş tuğanlar. Yeni 2'den aylangan. Bu jağı 50'den aylangan tuğanlar. Hazır жақсы bularından kursaklara çıkıp özlerinin vaksinaların berip şapka karşı içindeki zaman parazitlerde düşüre oturgan şunday özünün vaksinalarını berip aylagan uçuruz. Ama yenik 6 min boldu buna. Çok жақсы. Oylaytor torpak kımbat. 6 aylık torpaklar var. Onlara kısa çoğunraklar tuğanlar. Bularga rasyonunu açsam yarım kilodan berdim. Hazır emi şu 1 kilogramdan beri vatkan uçurum. Ronda şu 1 kilogramdan ertemeden 1 kilogram. Geç 1 kilogram. Çöp yarım pres. Yarım pres salamlarına tap taza jip. Vatkan uçur tuğanlar. Çoğun bukaları oyunca aytıp ötsün. Tuğanlar. Bularga hazır Noğulga 2 kilogramdan 4 kilogram berip atıp yağınlarına 5,5 kilogram, ertemenen 3 kilogram, düşten keyin 2,5 kilogram. Çöp boyunca açsam çöp 1 pres salam. 1 pres. 1 aydan aşıp kaldı. 9. sentyabrda baylagan uçurum tuğanlar. Akırındık mene hareket kılıp bağ otağızlar. Yaşları 2 yaş. Bakalasa. Oşo tuğanlar. Anan su boyunca manda şlanga koygamın. Çeleke salıp şu aslına koyamın kalaşınca içecek. Suyunu kançalıp koyu içken sayın. Yoğun içecekse yonurup yegen içkenine payda suyun köp beriş gerek bularga. Ana tuzlarını salganmız. Şu jep köttü. Jemdi köpeytken sayın çöp da azaytıp tam tuğanlar. Arçağına tartıp ana 2 mol kaşurlap jındagıdayla şu kaşur жақсы da jalı kaşurlagan sayın tuğanlar. Jem jegen menen barabar dep aytıp öttü bir bas ayapker. Tuğanı bakkan жақсы. Bir akalardan kengeş alabız biz dağı kaşurla dedi. Bulara merimdörüp жақсы göröt. Hazır jatkanı jatты. Turganı turat. Kursak başları çıkıp жақсы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nerge çeyin. 1-2'den alıngan. Onlar şu yedik. Aydan kaldı. Gölgüra gelişi. Alıp şuraya çeyin. Жақсы bular da birinci gelgende bular jem jeşin bilbeyteni hazır уже talaşıp jemden jeten bilip jem jep kalgan uçur. Yakta aktap koyganım. Bularga постепенно комфорт tuzu tavus. Şu bağı
Чаканарақ Полторашкаға барып қалған бұқаларын сатқанымыздың себебі туғандар биыл жем қымбат, шөп қымбат. Анан шу майда арақтарын бағып көрейікші деген учурубуз туғандар. Алар қандай болот, бұлар қандай болот, сатқанда дағы обзор қылып шығарабыз. Бирок жакшы. Мыналарда да жакшы. Ең кичинекей мынау. Декабрга 1,5 жашар болот. Мынау экода. Ал аңгус. Атасы сатылган. Үйрөндүк кале го. Бир жыл кайсы бир обзорда көрсөткөнмүн атасын. Ошо туугандар. Рацион боюнча айтсам, жеминде маканын тартылганы, булайдын тартылганы, кебек, сагыра. Анан күнжара кошуп бере элекмиз. Себеби кар жаап, уже суук түшө баштаган болду. Күнжара кошуп бере баштайм туугандар. Мына улангус туугандар. Шакалукал. Şu bir uyumuz var, pastayan şunday tuyut. Navozdan olan tip teleşkemen alып çıgat. Teleşke alып koyduğumuz. Hakkısamda komşu olanға sәл жіт. Жіті правда вый olmasın деп, şunu teleşke koydurып koyğum. Şu teleşke yükleymin. Bir cumada жетіп толот. Пажандаға апарып төгіп атат. Шо туғандар. Сурал жооп болсо, пикирлериңиздерди комментарийга калтырсаңыздар, жооп берген аракет кылабыз туғандар. Буларга да ошо муштундай туздарды койгонмун. Ошо тазалап, сонун кылып багып аткан жүрөбүз. Анан пленканан кичине суук түшкөн маалда тартабыз пленканы. Азыр эми күн ачык. Кичине погодага жакшы болду. Чаң болуп кетти эле аба ырайы. Жамгыр жаап, чаңды басты. Салкын жакшы ортоларына күн тиіп турган себеби күндө дагы D витамини бар. Арт жагына жатышат, жаткан белинин ысыгы өтүп, буларга да таасир берет D витамин. Ошо тургандар азыр эми Önekilerde susun versem ağa çeyin жатышат. Анда туғандар катталыңыздар. Ой пикириңизди калтырыңыздар, лайктан басыңыздар. Жакшы комментариядан жазыңыздар. Рахмат. Базар учарда подписчиктер жолугуп калып атат. Сыртыман тааныбаса дагы туғандар. Үнүмөн таанып, кандайсыз? Мен сиздин каналыңызда көп көрөм. Комментария жазып турган таанышып калып атам базар учарда. Анан өткөндө ушу бир аравандык подписчигим ушу 5 бука алынды 93 миңден. Жок, то есть 87.500ден алып кетти. Ушу 48 миңдик, 50 миңдик алган. Алар жайлоодон барып келгендер. Ушу үнүмөн таанып эле, сизби? Сизден алайын деп bağlaşıp şu ortada bir bağ gelişim bağ oldu. Ошого berdim 5 buka. Apar bağga alып kirip ketti. Bağ bağamdek. Özüme bir 20 gün bir ayga jetpey baktım ele. Dayar başta. Apar bağ bakkan alып kirip ketti. Oşo tuğanдар, андай işinizlerge iyilik ardayım бар болуңуздар, aman болуңуздар. Kattalыңыздар, kommentariyadan yazıp tuğanдар. Fikir kалтырыңыздар demekmen. Amandыкта болуңуздар.